Tested mic 1212 mo son for money nyina wa two moto the general K social media president aka political general K massive mayor or first time here subscribe leave your comment and share wa two moto atija dwumadi me na medi ho chiame or first time here subscribe leave your comment and share say dwumadi e dey 247 aboafo aso masen me dey dwumadi bro KMS stabilo trees or Lotto agent odini dwumadi nyina wa afrancho Bronco Junction we lotto seller na wo pay agent papa na ya dwuma kwa afrancho Bronco Junction na fa ho kodon KMS stabilities how na bon say you deal billions of cedis kwa no fears because KMS abamo sika mo da wo kutwa ka what ase enti twa ba koma KMS stabilities saso na kusi casual on a pamatari fefefe ye shemi kusi casual saso na Rogers Beauty Palace ahon fefie wa Francho opposite Security Bank kono yesi kama pa saso na Prestige Court biaya ye fire sumdue biaya ye da hotel wo Kokobe New Side Junction baby ti Santase Patase nyinam sa side road ya koda Prestige Court ne bada masaka kama pa me mo akọ head videos upon videos unu se wotomoto medwumadi atija ne de video reactions na ye ko first video of a lady JY1 any post to na obai edin komo bi afa emema ho na oka ade kire ni nuama ne se emai mremi ko video ni mra. If a man loves me, he will love me how I am. You, with your argumentative, cantankerous, insufferable, and annoying character, you are extremely stupid if that's how you think. You know what men are like? Men are like the military. You mess up, they demote you. You impress them, they promote you. How you behave actually informs the man's decision as to whether to put you in the sex-only category or the potential wife category. And for you in the potential wife category already, you are still not safe. Because you can be demoted if you misbehave over a long period of time. Because men have a high tolerance for bad behavior, especially if it has to do with a woman they are in love with. He will tolerate your annoying behavior over a long period of time for reasons they can't explain, but eventually, last, he will break. Change your bad character. Change your bad behavior. Change it. Mumu. Now, for you, men, those of you that mistreat. Welcome back, guys. Emano, muko he muamu nyaba, muko tie muamu nyaba na o tumufo. We advice. Emfane say bufu emfane say insult emfane say obano didi amena ohun di onka na okasa di onka no 100% bema bia beka jo say the lady ne ka no no kre emano o life na ohun say wo de we okay wotimi kure say sa bema mu kire say me pe bema o ne ka me bema o ne fie me bema o live good no wankasa abraba wo bono usuban te sen mami wadwunu suban ho awie wadwunu nipa ban an wo ye ho awie ansa na wo be biyo ka se me kora mpebema wo ka mpebema wo twi Benz mpebema wo beto iPhone wadwunu wabrabo ho wo hu nipa ban an wo ye gay person kire se wo sa ba ye detective unu kunu betwe sese oba otimi ni kunu twe ne kora enye ne kora empa enye oba otimi ni kunu twe sa asema oba yi kan wo sa ba yi wo sa wo ye sa nipa yi wo oba otimi ni be ma twe timi be ma se sayire so ompene obai person chese oye saaba ni bi ukro ya saaba ni bi ukro ya mbua de wa hombrase num o kire be ma ope mame wa work on yourself awie hu nipa ban wo ye wan kasa oba wo ye na wa kire be ma ope mame wa ho fe no ko de said mo kasa wa ho fe de obeko na suban de oba no the beautiness will take you go far places but your character will bring you back from some places now beauty do ko nyina no nti we mo amunua ba na ka kire mo we nya be ma bi na o ka kire mo be ka se be ma na o ka ma se e oba ono so oba ni bi ono watena se we se suban se na no wo mu ono no watena se suban se no wo mu na ambo no yak e mani bo odi ya kan kare se ono ho sa kwa efe kra dia bobo she thinks say dia say day in day out me tripin say obi o app is kwa ni DM me tripin and me pel and say nti ono no ni triko no who say she's on top of the one tea adibo dia make say on bu hwehwe eso a kire be ma ope mami yi o ho ofe ne de
Obingasa honya fe you are very 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 beautiful, but have you checked your character? And I made the bema pemia or pemsani miti be he. Dem obadam. Wa won sanka wonan ka won sam muade. Bema be na be pe wa pe osa no. Omon be pe wa won de ombe wo sa. Omon sa na ya kan wo bema bi o be pe ma wo me de obe wo me sa. Kase bema bi o pem bi o pem sa. He. Jai sesa. If you know say your character bi nye, ade bi wo mu wa nim say we de enye. Change before it is too late, wanna ladies. Bema bi am peta how. Ai. Ade na munua ba na listen. If your banner or happy so or your banner to one asasa no maybe nyina wo mu. Change before it's too late. I'm not here to insult you girls. I'm not here to bash you girls. Ye nyina munua ba na akofa asama ba na ye nyina ebobo ye nyina di nkomo. Because me am gina say me so ba bi timu na nya me so me work out say be ya me timako for ba bi na oba na ni beje masetena me ni beteno. Do you get it? Ye nyina ye tutu yo fo obi anya perfect wow. Say me kuta ha and say me gina ha afa phone ye video. It doesn't mean say me perfect. No, bro. And then the show tirim sa. De minim kakra na me share obi so nim kakra no so ba share. Na nyina afa bi na de bobra no. Nti mo amunua ba na ebi na no ka chem say wo ba ko wa umwa de wo timsare be ma twe agitate no wa on sanka on nanka wa uni adwuma bia ye wa uni nsa no adwuma bia nye eso wo kire be ma wo pe ma me unua ba resesa ne sa be ma bia mfa nko ne fie aja se eyo ba be sia na ka kire won ne nua ma se suban bi wo ye nua ma ni mu suban bi wo ye nkase mu emmo ma brabo ne nkoso emmo ye ne mema na setena no nti yensesa ma me so person ne be man kwa etena wa brabo yi mu guade ane e wono ma bi wo mu oso sesa oyo ba change certain things e wo wan kasa wa brabo mu ya be ma so change certain things because at the end of the day ono obi ba na kwa kwotena oso yo ba ono obi ba ma na kwa kwotena nti eno ma bi wo na emmo wa sesa de nyaa ba na ka no ye nyina emfa na so pam e de ne ye watu moto de general I say e video reactions nkwana ye wo ha say ye hu bi e wo app no so a ya fani edi hu kama edi hu kama pa aboafo aso masam dwuma de bro KMS Stabilo Trees Kusi Casual Rogers Beauty Palace and a prestige court and aso masene ye kohwe another video we a video of a Prophet Labi Sofo Labi yen komra sisi ye na do ye tattoo first ye nyame nyame na di kan ye ewo hi ewo Bible mu ewo Isaiah o se makuturo udin ewo mensem tattoo ni ye de ya it God has even tattooed you in his hands there den na matro memma edin wo mensa ho na se enu ntimi ko bonsam dia anu nti hu me wa sori kra na wadwen o se me ne bonsam ne te matro me kuro din ewo mensa ho yes wo se me ko bonsam dia matro me gidie bi ne asem bia me hu a ma me vem abrabom ewo mensa ho ade enti na no kire se me ko bonsam ejam na yempo onyame wontro yen din ewo ne nsaye mo ana name no mean too for say wonye bi I mean too for say kwaye because why do you take pain on your body? Yes. I don't know kwa. E bi mu so wa a very demonic sign. Okay. And I will not encourage that. Okay. Kill it. Yes. Let the blood flow. Yes. Be biara say jinja o ma ukodi bone. Na ma trauma sound say Jesus is love. Ma trauma sound say respect the elder. Yes. Bone be empana. Welcome back, guys. A video of a Prophet Labi, Sofo Labi. Now, say na caption. I say tattoo is not. I say tattoo is not bad before God. Tattoo is not bad before God. Prophet Labi, and I can say now. Prophet can't say me we no. No more a ne comment section. I say and send be a man for be a country. But before then, no, you man run some. Okay, video number right. Me pacho e koma na Sofo Labi edi no we banyansafo a obeti ase because I don't think say my story na ma twere me din or say Douglas agumi ho eye bone tattoo when I catch me no say tattoo eye bone onyini duru hene at which age at what age for na onyini duru answer na won say a tattoo eye bone and when I catch say tattoo cry bone mama ye beto ye be hu say ye maame me say no twere din egu ne nsa ho e maame fo no mo ko
me ba say dwade fo ma no mo ko dwom sata mo ko tamale mo ko borgatan mo ko kwaso mo ti bi twetwe mo dingu mo nsa ho what I say inti papa la bi pese o kire say tattoo no say wo twere I love Jesus agu ho enya bone I love my mother enya bone but when I say tattoo no e be da ho ne de e be mo akoya de bone de I don't do it and was actually say ohunu say tattoo no ya pain na obefam no enti na o che say o nka put the body in pain but so akoya bi fine unya bi dia menkoya bi eno na wo say amanfo bi ne papa na nya adwene na ka woni ne nya adwene na ka won ka say tattoo na e bone say tattoo e bone e de na ma tattoo ye bone e de na ma tattoo ye bone ma twere me di egu me nsa ho ma twere me de ma me picture to machi me de I love Jesus Christ to machi ma twere I love my mama to me bo so e de na che say e bone at times where ncheche ni bi wo ha jack asini trase o mpanifo be kire mo what you say ni be kire mo o se mo ti ase obi ko tattoo em fa na say ye say okro obi e tattoo okọ asore kro awdi say ni atwe ho free no why tattoo ase de wo we are senior na any papa ni but amanfo bi nya tattoo amanfo nya we bad things o mo ye no you get it tattooing man feel free we tattoo ato ho e wa lie but when that tattoo na wo ya ato ho no e de we ko nso hwem say e be mo akoya de bone they don't do it bro me say me pains na we for my na ntina be si na me nya tattoo no e no che say bia tattoo ye bone but I feel like doing it say me one day me ma me beto me ho enti wa say ye bone de e wa ho one day me ma me picture beto me ho e wa ho bro tattoo enya bone da bia me ka che say intentions how dey no ma bi na ma ye bone ho esi ya me say tattoo ebia no ko tire fuck ladies na nti fuck ladies nti na wo ho na wo ye masem na ye masem ne betim do ko wie ba bi bone e na che say bia tattoo no anya bi papa ma you get it no che tattoo bia to say bia bia I love God anytime bia be who I love God bia na e ma motivation bi na e ma wo ye de wo ya o say bone obi o tire motivational word bi na agu ne sa ho anytime bia obehwe bia no e ma e jinja na ma na ye bibi wa brabo no big man tattoo enye bone de o ka che tattoo ye bone no that person onim ne o ka wa woni sofo labi adwene wa woni sofo labi enya adwene no wa wo lie but eno nkire se sofo labi wa ira ma won so bi twetwere se we dem ko kan comments ni bimla obi say do you understand spiritual do you understand spiritual understanding of the scriptures do you know what God meant by writing your name on my hands oh busa sofo labi obi so Jimmy sa kwa oh obi sofo started so nice with so much wisdom and now the interviewers and fame is making him lose focus one who names or lose focus all because of say sofo labi akoka se tattoo nya bone one kasa wo ma comment we one kasa lose focus on call blame una nim nyansa fitititi o wa obegina sa sofo labi e video we so ka kire be say e bia sofo labi they say no lose focus ene nyankopon on tinya menka bi na se wona nkasa onyim nyansa all because of say o se tattoo enya bone na tattoo de na ma tattoo ye bone big man e de na ma tattoo ye bone ewi ase ne kra wa ase no wi kra akono mu a kila akono mu wi ni wi eno enya bone o wonu mu wi na wi no de odi wi ni ba ko na me amana ye bone e be ko wi o bone wonu mu wi awi o de ba betena ofi o da be didi wada o de onum wi na tisi abonje akoji obi fun bra de onum wi o de be dan de onum wi o kom akoji obi fun no wan e be chena tum adebu ha yes smart what does say tattoo yes say enye bone sofu labi aka mi akasa kora maka kire o obi nka nche tattoo nye bone wajimi na wo twe odi agun sa wan ye bone ha abadam wo de picture bi to sa wan ye bone e de na ma na ye bone na me wo ho na me de ma me atomachi a say bone wo de ohum se me de ma me atomachi ajimi big man adebu ha on tiase no se da ko bi no akire wase but ohun na se won tiase no nyina chere jimi na to bo ma park ne so mama no nyame ankasa na tirim na nyame adwene wonim na wonim nyansa ti o kire wade nya to base na tie no we mu se no mbeka nyame adwene kire nya nkwasiafo no ha tese o se tattoo enye boni ntie no obia verse ase de mun tv da big man the o kan sense tie na supam de na tattoo ye boni ha de na tattoo ye boni na o sa ma example say the emphasis ma kire I love God egu me boso anytime bia me I love God no bia wo mboso no bia no ejinja ma mitimi enyo ma bia ne boni ye wo mu ne de ah tie ni ya de bo so ye too quick mo bi kura me kan kire mo bi mtena se nkire wansa wajimi but what kire tattoo egu fuck ladies and ampa
fuck ladies na wo ye ho ma asem na ne meda na ne meda eno benya problem eno be wiase na tattoo na di bone because ade ne down sa ho na ne bia da bia hwe no ena ejinja ma ya ma asem ena de wakọ ensohwem party na try dey ato na love god na de bia ejinja ma ye nyuma pa na e wokoso ade na chese bone masa don't let anybody lie you owie tattoo anya bone eno ye Papa Labi and I'm in support with what Papa Labi is saying. We are tattoo body one Jack enya bone bia de ba dia obuwa oni mo hwe no ka de any do Jack yen cry another video share so say Jumadi amedi KMS Stabilo Trees Kusi Casual Rogers Beauty Palace and some Jumadi bro Friday bia so 4 p.m. sharp no Angel FM Jack yen cry another video come is here e ba cho mo amudi sika beto amon sa me fa mo ade obi odi sika to obi a be fa usika udi sika bi ato a be fa usika 10 ne 5 ne yejai e wa ha be fa usika free a mummu nyankopon mo respect God 10 5 umunyame ena me kra so umume wa wudi sika beto wa me kan ade etre be fa wo 10 ne wo 5 anya sa me fa sika na be ye no me ama. Welcome back guys. Okay, a video of Bishop Daniel Obinim. I was say, but if I were there, I would have gone back for my money back. This is the very reason why most people choose to sit at home. They wish to attend church, but he or she might not have money to do offering at all. Only maybe. Obinim. Wona de se wan kasa onim se nyamian kran kasa enimo from day one. Aya azan bi na obezan nipa na edurum na bi anyakopo beso me hu se wo ya azan ene wayi uto amae. Obinim. O church members ne de 10 series beto to have ena wadwa no. Obinim. Wa fra for the ball and answer offering. O church members ne de 10 series 5 series abeto wo so for adwa ade ya omumbu nyankopon emu so funa nyam bia mbacho tama omu ye aforebo na mame mobrohin yin no mobroni hia ni na no nika prena wode kwens bi kotum de na Yesu Kristo ka kire no se wode na asomani na ye de 10 series ba wadwa Obinim asoro no o ya afa na ya mahwan na Obinim asoro no o ya mahwan. Are you doing the church in the name of God and also your church in the name of yourself? Because why would you now so never more verses say will be the 10 city about him, will be the 5 city about baby because Jack, the only panning some, the word of one some rodeba. I saw them on the Yamaka. And then a church is more untiming for boys in Mokas or among common cobalt for you and offering among Kono because who this can go to Mkane? Boss Nibu or who the coins to my boss or their tomb. As of when so me too smart over corner offer two boss no mind 2 places want him for coins to quantum. What if I want to see the quantum? Now Obinim. Now o church member the okoye no okoye nam ye na sa adwuma okoye kakro nya no wa ba so hu se oh ye ba for ye me di we koto a o de beto a Obinim. Wo se o mo be fa musika na ka me ka ho aka me fa sika na kura kwotena ase. Se me o church member Obinim aka me fa sika na kwotena ase ma wo hu anim. When I say, "Oh, my son, now we yes, can Jack, and Mamma Cram better to Sanomano." Hey, big man, now when we are saying the name will be a banner about 12 or we are testing the above for our weather. Obinim, Unya Jumama will be a church members, means will be a Jumama. Obinim, hey, o church members non bound as an Jumama, Muntise, Yanko Pond, Momoka Cranoma de Betona, be grateful, Naja, more some jump up to Odino. Obinim, let today be your first and last. Over disrespected church members. Are you hearing me? I didn't cross Samson. What in Tiana? Huh? Oh, yeah, church in your own name, Anna. Massa. Yankopon, yes, I'm more some way. Yankopon, or thou say your mother idea. Yankopon Bofu. Was saying Yankopon, I can't just send a boy for Obinim. Yankopon, I can't say, Sikan on the band with ya. Massa. And this is the first room, church members, so more Yansa. I'm first can remember Mamuni, no, my dear, I have never did Chile, Timbasa, Mboko,
Obinim say the church members no mo suanya say mo first kan command nti wadwa as ya first na command say kan nya bre na wo de akoto suit na suit ya miaw Obinim Obinim de mre bi no suit o se no jack otimi say na apaiter as ya banku na ga sa wo obi na say na de se obo me say unya nwe so the church members no kra obi enche obeba so na nipa ba ko peneto wa wo yire no nko a o hwa de o piri ho o ga say one na dada one kasa Obinim you are deceiving your own self undeceive obi awo at as far as so wa boda mo edini ya watu moto the general k social media president the first time here subscribe leave your comment and share I'm out Shamiansin